Twi haha na mwanake munini ni aria makoragwo makirugamirira ruriri ruru rwitu kuonania ati anake anini na ruriri no rurakura. Tuhe maritwa ma. Njitikaga Mutonyi wa Ndung'u, muithirando wa mbari ya Nyingi, rika ria wathani ni Mwangi ngaciarwo ni Maina. Thank you. Na riu Mutonyi ri niki ureka guku kana we ukoragwo wi mwena-ini uriku thiini wa National Agikuyu Cultural Convention ino ya 2026 iria ni ya mbere? Convention ini ino iria irathie na mbere na ikoretwo igithie na mbere for 3 days yambirie iyo giukaira na umuthi ari muthenya wa mwisho. Njukite guku ndugamireire Kikuyu Council of Elders Youth Wing, nikio gikundi kiria gikoragwo under the Kikuyu Council of Elders ta the media director. Uguo ni wega muno. Koguo ri ni uroneka ni mbeu njithi na ni kuragituika ni kuri na youth wing mwena ucio wa Kikuyu Council of Elders. Youth wing ino ri mukoragwo mukienda gutwarithia kimbere kana niki gikoragwo gikionanio ni undu uhoro-ini ucio wa youth wing? Uhoro-ini ucio wa youth wing ni uramari wega muno kana ni ura follow the theme of the convention area twinayo ari kuriukia riri wa ruriri kana menya wimenye. Turi na gikundi kiu kia youth ya KCE turenda guthoma kirira na mitugo meikarire kana unduire wa Mugikuyu uria aturaga na uria atuire, na niguo tuhote ku inherit ari positions na kirira tumenye niguo na ithue tugakorwo riria njiaro citu cigoka tukahota gucitonya kirira kiu. Uguo ni wega muno na ndiakorwo ngimenya. Koguo no ukorwo ukimenya ati ni turatanya gukorwo anake na iritu aria nini a Ugikuyu ni megukirwo magithoma kirira wega? Nima ona ni tukoretwo na a lot of deliberations na ni twabitie executions of which ni tukoretwo na irathi apart from events icio iria nyingi twikagira haria KCE headquarters iria hakuhi na Two Rivers Mall, na ni tukoretwo tukiona a lot of progress. We've been having cultural erosion and this is what we are trying to eliminate and to have our identity and to know our true identity as the Agikuyu. Ni kuri na event cia Agikuyu iria irarongoreria andu anini irabangwo maybe andu anini makorane handu ndigakorwo no andu akuru marakorana, hena iria murarongoria gwika maundu ta macio? Mbere nyambe ngwete ni tukoragwo na kirathi kia kana kirira gia kumenya Gikuyu na nikio gikoragwo kiri online. Tuthomithagio ni muthuri ndete muno, muthuri ti Dr. Nyamu Njoka, na gikoragwo gikia Zoom tugekaga every Wednesday kuma thaa 2 nginya thaa 4. Riu ungienda ku attend ni tukumuhe social media pages citu na group citu cia WhatsApp nigetha riria linki yekirwo kana riria twa post linki mundu wothe akahota ku access kirathi kiu, na nigia thaa 2 cio tuko gwete ori nginya thaa 4. Koguo urio hari uri ni ukuhota ku join kirathi kiu na ni ukuhota go follow the proceedings. Kiuria kiria ungikorwo nakio kia Ugikuyu ukuria no cokerio hau. On the other side, on the other point ni uhoro wa events. Ni tukoretwo na events nyingi especially haria KCE headquarters, na tuli na event yengi irekeka on date 4 of July, this coming July on date 4 ni tugakorwo na kigomano hau. Anake ni magabundithio guthinja kana ni magathomithio guthinja, airetu nao ni magathomithio guthondeka ucuru kuringana na unduire ama according to the culture, the Kikuyu culture. Nundu mwega ucio. Arafu ri event ino iroka ri ni ya tuhu andu ni marariha kana gugakorwo atia? Tureka volunteer contribution, mundu kiria nakio hari na paybill hau ni kumonia hau screen ini nigetha mundu kiria araigua no hate kwirutira tuike contribution niguo event iyo ikorwo iri successful. We uri hau na ni uraigua ni ukenda guka kumenya guthinja kana guthondeka ucuru kiugikuyu uri muiritu
kana uri mwanake umenye guthinja. You are so welcome on date 4 of July at the KCE headquarters near to Rivers Mall. Thank you muno. Alafu tamere social media tondu maundu maya taringi megukorwo makigwa for the first time ona kirathi kiu mukoragwo nayo ri tamere social media cianyu kuria mangifuata niguo makorwo makimenya atiriri undu wothe wa Gikuyu warutwo ndita mundu munini ningumenya kuria ingimenya maundu maya. To follow our social media pages iria tukoretwo tuthondekete na the poster nego pop hau ni ukota kugia na full information about the event that is about to come, that is coming soon, na event iria ingi ciri kikaga. Our pages ni KCE Youth Wing, page ciothe kuma hari Facebook guthie hari TikTok na guthie hari YouTube na Instagram. Thank you muno Mutonyi, ndakena muno ni gukorwo ukinyitanira nanie na ni tukanyitanira nawe muthenya ucio. Ni thengio na ni ndamukaribisha muno kana ni ndamunyita ogeni muthenya ucio muke tunyitanire tutonywo hamwe na Mutonyi erikaga ni gutonya atonyaga. Ni thengio. Thank you.